uzothi udadewethu waphuma umphefumulo umalume wakhe ngazi so ngento ethinta mina so ukhona naye lo khona la phakathi so eGoli so bengiwumuntu ke nje obesebenzisa inyokanyoka ngenxa yomsebenzi eGoli ngena ngisebenzisa inyokanyoka ngixhumela abantu ukuthi abantu bekwazi ukuthola ugesi kanti omunye wecustomer lami ugesi wakhe uzothinta kuthayela izulu lathi malina uma izulu lina so bekuyimina bengivamise ukudlokodla lapha so kodwa lolu suku nje ngamane kwathi ngavula iredo kakhulu ngasiwahamba so mangihamba wasiyadlokodla ke umfowethu uyena obe i-backup yami uma bengasangikhokheli ngimane ngiyekuyena ngithi mfowethu alobabone labantu yabona basafuni manje ukwenza njalo ehambe-ke hayi-ke bangenela-ke base ordinary abayeza ngikini so kodwa-ke ngathi mangifika ngiqhamuka nje izulu ade lina so ngiyafika kuthiwa wena uthanyiswa omunye uthi yazi wena ukube uyahamba njengamanje sekonakele kubhedile mfowethu ngithi mina ukwenze njani uthi mfethu yazi ugesi wakho usubulala ubani ya so njengamanje ngoba behamba beya esibhedlela so babize ambulance benza ngazuthi ushonele esibhedlela ushonele endleleni kodwa ngokomthetho ugesi utheme ngene emanzini endlokodla angithi ume emanzini yasiyamthinta la into angithi sineka ama uneke hostela ufaka icingo ngapha ufaka ucingo ngeke phandle indawo manje ugesi awuzwani namanzi yena ubeme emanzini wasiyashona washawa ugesi wasiyashona so basho ukuthi mebebuya so kuzomela ukuthi kwehle amabhokisi awu2 kwehle lami mase kwehla mina so kwathi angibaleke ngathi hayi ngathi lo munye ayangibaleki mina ngiyahamba ngiyindawo so ukuma kwami-ke bafika bebaningi and ngisendlini ngiyabezwa bathi ngeke ngilibizeke igama babengibiza ngalo so futhi nabo kwakufanele ngenxa yokucasuka bokuhluthukelwa izinhliziyo so bathi awumbizeke lo muntu hayi yizeke lana yabona ukuthi mangena nje mina babehayisa ubulela ubhuti so kodwa-ke ngaqina isibindi so basho noma yini omunye umngani wami futhi nasixhume nawo ugesi lapho athi cha mfethu umngani wami uSiphiwe awungixolise sengimane ngangena phezu kwendaba ngingakayichazi ngishilazi yoshayile ngicela ningixolele bazalwane igama lami nguSiphiwe isibongo sami ngwasezulwini sengiyingane yasekhaya labafundi kodwa-ke ngoku isibongo sekwenyama ngizale emndenini wakanxumane sewenyama leso angisasekho-ke ey'ntweni zenyama sengisentweni kamoya engakho ngithi sengowasezulwini endaweni yase-Enanda yes la bengihlala khona endaweni yase-Enanda bengasilona-ke ikhaya lami kodwa ikhaya lami-ke sengilifumene ngiyabonga kakhulu ngicela uqhubeka-ke nendaba yebo shuthi-ke uma-ke ngena-ke behayize bekhala ethi Siphiwe mfethu siyazwana impela ukuzwana kodwa mina khonto uzoyizwa ibuhlungu emzimbeni wakho mfethu khonto uzoyizwa so emva kwalokho angazi yabo uNkulunkulu isimanga ngamane nje wafika nje ngarelax angaba nankinga nje ngaqina nje hayi bangithatha bangibeka esihlalweni ngithi ngiyabuka noma yibhamu ingaka ngithi okay base bethi ngase ngithi mina before ningibulala abafowethu ngicela uqale ngikhulume eqala konke engizokwenza kumina sengikwamkelile phela ngoba ngase ngishilo ukuthi hayi ngiyahamba phela emhlabeni ngoba vele ayiGoli akudlalwa ngempela makuthiwa uyagodukiswa ngempela uyagodukiswa badlali ngase ngithi hayi manje ningibulala kodwa akekho umuntu owazi usuku lakhe lokufa njengoba sazalwa simele futhi masife kodwa uthi uzofa kanjani awazi so ugesi awukhulumi bengengikwazi ukutshena ugesi ngithi igesi namhlanje bulala ba kodwa nami lo gesi bungangibulala ngoba yimi engivamise ukudlokodla kodwa-ke ngenxa yokuthi ngihambile so wasala wasilimaza omunye kodwa-ke angeke ngimphikise uNkulunkulu endleleni yakhe uma ethi ngizohamba emhlabeni ngalolu hlobo ayikho inkinga ngiyakwamukela ukufa kusukela namhlanje so kuthe kusenjalo bakhuluma ukuthi abayizwa ngempela inkulumo yami wangena ubaba mengena ubaba futhi wangakhona mengena futhi ahlala phansi uthi
bafowethu umfowethu seningambulala nje kodwa akekho umuntu owazi usuku lokufa akhuluma dawenkulu akekho umuntu owazi usuku lokufa futhi uyovamise ukudlodla la lokho esibungabulala nomuba unje bafowethu sonke basakhile la emhlabeni singabahambayo ukuthi kumele sikwamukele lokho babuza-ke basho lelo gama futhi ade belisho ukuthi simenze njani-ke lo muntu bathi hayi kumele nimvikele bathi hayi phela kuze amaphoyisa azobhala istatement bathi hayi kumele nimvikele bathi hayi ngeke sikwazi so bathi hayi phuma uma ngiphuma kube kungathi ngiyasalela ngifuna ukuzwa baphela ngiyababona bacasi bathi somenze njani lo muntu so ngangisebenzisa ithi deep bathi hayi samazi la asebenza khona kwethu uzosilungisela yena-ke bathi into omunye ukuthi kumele ushayele yena athi awavuma ngempela kwathi ngelanga-ke ngihamba kujaji futhi ngangihamba nje ngedwa ngibona umuntu ngihambela nje isikole ngibuya e-City Deep yizwa ngumuntu usevuka nje khona la kancane futhi yaphinda sibuyise ethi yazi ngithi khona abantu abakusukelayo lana yabona la makhona umuntu okusukelayo ngithinta abuyele la yazi manje ngimangala kwaphela ngihamba ngedwa akunamuntu ongisukelayo one day kuthe masebedlile bathe wena umthakathi wena uthakathi emini wena kanti vele angithi uNkulunkulu kwenzeka lezi imanga vele uNkulunkulu wesekade esivezile kimi ngoba mina abazalwane bengisidakwa nje ngishukela nensango ngumajayivana nje egoli ngaziwa nje uMichael Jackson so kodwa futhi nakhona imali masisiphelele lento lena esportini besikwazi ukuthi sihambe sobamba inkunzi singenankinga kodwa nothi uthi inkunzi besibamba ngekhaya cha nje hayi futhi bayazi ukuthi mina andi bengidlakela bekufaka nje ukhiya abafowethu bethathe lokho abakuthathayo kodwa besingadili namaZulu besidila nama-Nigeria kakhulu so hayi ngiqinile bazalwane so besidila nama-Nigeria kodwa uNkulunkulu wangiyekisa ngikhumbule engiyekisa kuNkulunkulu ngoba abazalwane kune-voice njalo ebihlezi ingilandela njalo i-voice ibihlezi ikhuluma nami ngelanga-ke okay yangiyekisa utshwala ngabiyeka utshwala abangani bami basala-ke kuyo leyo ngoba abangani bami akusekho ngisho yedwa ophilayo bonke sebashona nakhona sengingala kuthiwa uma ngifona ngale kuthiwa ubani akasekho so ufele kuwo lo msebenzi ingakho ngisho ukuthi nami kuwumusa ukuphila kaNkulunkulu futhi ngangazi ukuthi ungibekele into enje so umuntu uyayiphila impilo kodwa engayazi phambili ukuthi uNkulunkulu umbekele shuthi-ke abangani bami iqhamuke nefoni iSamsung X1 azongithengisela yona ivavekile la phambili hayi ngijabule i-150 kweyesafika futhi iSamsung ngidayisela ngo-150 hayi ngithaya ayikho inkinga bafowethu ngiyithathe mangilele ebusuku lifike lelizwi lithi Siphiwe uma uthenga into kumuntu ngoba leyo muntu isuka kuwena esandleni sakho iphila kuwe icala lisala ngakuwe ngivuke ekuseni bafowethu nenze njani manje kwenzakalani bathi hayi uthe lonto mayebona ukuthi sizombamba inkunzi wayikhipha ifoni wayisakaza phansi wasekhipha isibhamu lo waseyamdubula washona hayi wasithi hayi bafowethu bambani nansi ifoni so nakuba-ke ngisengena kancane ukhona bengisathanda futhi ube umajayivani khona isitayela-ke besishaya sifike esigunda ifepi basubeka nje idotha elincane la ejinja eceleni yes yawo encane yawo masifana necici lakho ngize labona masithi uyajayiva bonakale kahle ukubenyezela ukhazimulo hayi ngimbone mfowethu efaka ngimbone-ke hayi bazalwane shuthi-ke hayi ngimbona umfowethu eyifaka le jinja ngithi hayi athi nami ngifake phela khona ngizoba ngena kusasa kahle hayi ngiyifake-ke mangithi ebusuku angilalanga abazalwane into ebheke kumina kwakulungiswa mina ngizosho kanjalo abazalwane ngoba omunye ayingamehleli lento yayihlela mina
imoya ifunela ijinja yayisho ungiqothula ikhanda ngivuke ekuseni ngiyigunde lento athethe lona uthi why umosha phethe ijinja yami ngoba mfethu ayazi yabiza kungasho ngani manje uyiyeke ngiyasho ukuthi mfethu ngibe nenkinga ngibe nenkinga one day ngiphinde futhi yabona uNkulunkulu lokho enza but mina ngi-understand ngasilutho ngelanga nginale necheckisi semlonyeni mangilala necheckisi ngibuke nje so bengivamise ukubuka ama-wrong turn so ngingathi umuntu ngimkhulekile lapha ngimbopha nongimsika kancane ngiyamthosa ngiyamudla yidla umuntu so engavuka engayikhipha asithi nomoya icheckisi angisophinde ngiyidle ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungibonise lo yambona so kuthe emakuhamba kanjalo kwase kuyafika ke base bayafika ngizothini wase kufika ke ngizothini imimoya ethize naye futhi izongibonisa ingcebo bazalwane kwafika uShembe ukuqala uthe mefika uShembe wasethi indodana wase ngibekela uShembe bengikhothamela kwakhona induku nje engiphathise yona emhlophe induku emhlophe ngathi mangene ephakameni ebeshayela impahla zabo amen hayi ngimeke so kukhona umunye umuntu wesifazane onamadimoni bengibonisa ngambona ngimkhipha amadimoni okay waseyasinda aphinde futhi mhlawumbe wafika waze kwaba ngo-3 insuku ezilandelayo aphinde futhi afike ngambuza umbuzo wodwa ngathi angithi wena unawo umoya ingcwele wathi hayi ngathi ivangela nishumayeli wathi ivangela sishumayela ngathi kanjani wangangitshela ngathi umoya engcwele aninawo wabathi sinawo ngathi kanjani washaya phansi kwakusebumnyameni bazalwane nabona nje umlilo wespirit lo spirit move ukuthi angiphinde washaya wavutha wona ngibambathe emahlombe wathi umoya engcwele ngathi lo akusiwona ngathi hayi lona hayi akusiwona umoya engcwele lo shuthi ke ngalesi sikhathi ngibona abafaka amabhantshi ke ngiqale ngaya nasenyuvesari bazalwane engasithwala isiphambano ke lapha enyuvesari ngisithwala impela ngithi bayibeka iziphambano zabo ezibomvu lapha engagibela phezulu ke impela ngithi ngiyamkhetha uJesu ngasithwala ke isiphambano ngasasithwali njalo mangihona ngihambisa umnikelo wami khona kodwa into zami zayibheda kakhulu ngibuza ukuthi kahle kahle kanti uJesu why mozo ukhonza uJesu unikela izinto zakhe ezibheda ngimane ngiphume ngaliyeka lelo sonto ngathi mangiliyeka umlungu futhi waphinde wangibuyelisa emsebenzini shuthi ke bazalwane ke ngichaza abafika waphinde kwafika imoya ezangoma ke manje mayifika ke imoya ezangoma qhamuka ingwe enkulu nje ingwe impela abantu ezibabaleke ithi mayifika kimi ingwime ngenyawo zangemuva ngiyibambe kanje ngijabulele so ukuthi ngakusasa alandelana nje insuku zakhona amaphupha khona ukuthi ngakusasa ngizibone sengisendongweni ezibomvu sengifake yona lesikhumba sayo lengwelezi sengihamba phakathi kwendonga so kodwa angizange ngafika the futhi waqhubeka kwafika uDrago bazalwane uDrago unekhanda lehashi so wathi mefika ngangihamba nomngane wami eduze komfula so mayethi uthatha mina wathatha umngane wami the mase phakathi nedamu wabona ukuthi uthatha umuntu wrong unekhanda lehashi ushaye unespade lesimoho lezi zibaya ushaye so uma ebona ukuthi uthatha umuntu wrong wamthatha mjiba lapha ngaphandle wabuye ekwahaza ke izihlahla engaphaphama ke lapho umjuluke ngemanzi bazalwane ngaphaphama ngijuluke ngemanzi kodwa kwakunesethembiso ngisakhula uNkulunkulu ekade engibonise sona ngempilo yami bazalwane ngithande kakhulu uma kufundiswa kuthiwa kumele wazi ukuthi iyini inhloso kaNkulunkulu ngawe mina ngaba nenhlanhla ke wangitshela uNkulunkulu inhloso yakhe ngami yize ke noma ke wathi mengitshena ngase ngiathekwa ngalendlela emangalisayo bazalwane ngase ke ngiqala futhi ngase ngibuyele ezweni ngazibuyelela ke ngase ngiyeka indaba kaNkosi uJesu Kristu ngaqhubeka ngazibuyelela empilweni ebengade ngiphila ngabuyela etshwaleni ngabuyela ensangweni yami ngase ngibuyelela nje emjulweni ngawo umuntu nje ophila ngase ngibe umajayivana futhi again kanti uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngenze njalo sezomane ngidedelele nemimoya uma mina imoya bengequmbulele bungangenzi lutho futhi into bengiyisho manje sometime manje ngiyithole maye ngayicabanga mhlawumbe ngicabanga ifridge uthazi mina ibe nefridge zoma ngiqhamuka umuntu odayisa ifridge angithole into nje maye ngayicabanga imani ivele
engathi ngithi mangiyesangomeni bese ngikhona bese ngangihlolile bese ngitshela ukuthi awena umele ngawusiza mina kodwa ekugcineni ngithe imoya masing attack imoya bese bekwazi ukungihlolela ngithi ngikhiphe isilwane angizazi inkukhu ingaki ngithenga abazalwane ngiye empophomeni yosha amanzi angishaye lapha kuphela umoya angakwazi ukuphefumula thiwa khisha isilwane ngizama ngithi ngizamela lempilo ngase ngaya ke ePostoli bazalwane hayi ngadumisa ePostoli but angisizakali and into eyinkinga kunesikhala esikhona angisizakali kuthena ke kulonyaka abazalwane uNkulunkulu wasengibonisa ke engathi kuyo lenkonzo engiyona ngiweshipha umuntu kanjena ngithi mina ngeke umuntu sacrifice ngegazi lethu uyaphuma la ngase ngiphuma ngithe mangiphuma ngazi ukuthi sengihambe entabeni kwakho into ethi ngibuke emafini uma ngibuke emafini ngabona ifele emhlophe ngalendlela emangalisayo uma lelifu laqala lashepheka lelifu lawo la ngazi ukuthi nje umuntu kanjalo ngalibona nentshebe kanjalo levula izandla kanje so into eyinkinga mangithi ngitshengisa abantu imani ihliphike lento ngithi why mangithi ngitshengisa abantu kwamane kwahliphike so kanti ngizohlaseleka kakhulu mina abantu abasindisiwe bengingabathandi ke bazalwane kakhulu bengibazonda nje kakhulu ngoba nxa ukuthi bebethi amadlozi amadimoni so ngoba mina obengihlolele bengitshela kahle ukuthi ngihamba nomkhulu futhi abayiningi kabi ngijabulela khona lokho ukuthi yangihambi ngedwa hamba nomkhulu inqaba kabi so nje abantu abasindisiwe hayi impela besingazwani nabo impela nje yabona noma ehlele eTexini makwathi usindisiwe sengombhinqa ke ngembhinqa yabo ngimkekelezele kahlahle nje bengi against bona kakhulu uNkulunkulu ke wangenzela umusa ngithe mangiza ke ngihlaselekile bazalwane kwakhomba ukuthi ePostoli bese kumele bengibeke isikhundla esithize uma bezongibeka isikhundla esithize bengisemlazi kaJay bengimele bengenze ngibe umshumayeli so uma bengenza ngibe umshumayeli uNkulunkulu wangishiftisa khona ngathi ngizama ukubuyela indlu yamane yavutha ngiyazi ashiswa yini yamane yavutha indlu bengihlala khona kwaphoqeleka ukuthi ngimuve ngiye eNanda uma ngihlala eNanda ngifika nakhona bangifunela ke phela ngephela umshumayeli asibe nomalokazana lapha eceleni umalokazana phela and phela lesi sikhundla sokushumayeli bese singifuna ngempela ke hayi kancane ngoba bese ngize ngisiphuphe ngisho ebusuku isikhundla lesisakhona sayi imoya yakho hayi besingidinga kakhulu ngempela so uthe bengasiza kodwa ngikhona la ePostoli and into eyinkinga mina ngifakaza ngoJesu bona uma ePostoli so ubiza igama likaJesu so beshayisana ngoba uthi uyaphila ngamandla kaMshumayeli umshumayeli ngaphila ngawumsaka kababa upriest kanjalo so ukhonzana kodwa kuhamba ngeTebhisi kuze kufika phezulu so manje into eyinkinga mina bengingafani okwami nokwami so ngaze uNkulunkulu wangisusa mengisusa umalokazana uthi ayibona kodwa uthi usenkingeni kanjani uthi akukusiza awuhambe uye kunabantu abasindisiwe yibo abangabhekani nalezi zimo okuzona ngithi ayusho kanje ngimane ngithola uMamdlamini mangithola uMamdlamini engifakela imali kuMamdlamini ngiye eMondlo ngithi mangifika eMondlo ngifike ngilibeke udaba lami uNkulunkulu ayambuleke engakayambuli kukhona abanye abantu abangiphatha kabi enkonzweni yosindiso bazalwane angifuni qama futhi ngabona ukuthi impakamo hayi yangiphatha kabi bazalwane ngathi mengiqeda ukushare nje ubufakazi bami nami nginikezwe ithuba ishare ubufakazi bami angazi ukuthi uNkulunkulu engibulela ngomuntu umile la kungani ungamthandazeli why umshawuda yabo kanti ngihlaselekile ngaleso sikhathi osukuma ngikhuluma ngemic bashaya izandla ke mangiqede wasesukuma lo mama athi angibazi abantu beshayela idevelopship izandla empela beze benike nemic likhulume impela shothi ngangihleli phambili ngifakele ijazi vele mongibheka ngathi ngumfundisi ngihleli la bathi beze umnikeze akangazi phela lo mali unize nimnike nezikhundla impela unikeze idevelopship
engafa yabona ngafa ngicabanga lo mama uzongibulalela le koqobo ngenzi ngizofela le koqobo kodwa ngomusa kaNkuluNkulu umkhulu bazalwane ngalokho ngibekezela kufana naba bethandaza umuntu uthi uyamlalela muze uyabhinqa uNkulunkulu wazongibulela kunencwadi ngicela ngathi kancane ngaxolisa nje ukudla isikhathi kunencwadi eseyicela sivule lapha kuLuka chapter 18 lapho umthelisi kanye umfarisi kanye nomthelisi ngicela nje ngizoyifunda lo ncwadi oseyitholile ngicela ukuthi angifundele umfana uqale nje uverse 1 uverse 9 uverse 9 yes ngicela uverse 9 wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile bedelela abanye bebalandisa lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukele ethempelini beya kukhuleka omunye engumfarisi omunye engumthelisi umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi uNkulunkulu ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu izigcwelegcwele abangalungile iziphingi nanjengalomthelisi ngizila ukudla kabili ngeviki nginikela okweshumi kukho konke nginakho kepha umthelisi emi kude wayengafuni nokuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini kodwa washaya isifuba sakhe ethi uNkulunkulu ngihawukele mina solo ngithi kini lo wehlela endlini yakhe elungisiwe kunomunye ngokuba yilona lo oziphakamisayo uzakujojiswa kodwa ozithobayo uzakuphakanyiswa. Yebo ngiyabonga. uNkulunkulu wathi memvula le ncwadi iyona eyanginikeza injabulo phakathi kwami ngathi hayi kahle kahle ngingabeki izulu umuntu kahle kahle akanazulu kodwa siyakhisana izulu so uma ebhinqa wokwakhe lokho ngoba vele uze mina ngoba nakho phela ngithi vele uhlaselekile uyazidawutha kakhulu bazalwane ngoba ukuhlaseleka kwenzima futhi angiwefisele omunye umuntu sengisho nje ukuthi ngimbonga kakhulu ke bazalwane ngizohlela kuningi ubufakazi bami kodwa ngenxa yesikhathi ngoba isikhathi asisesavuthe sikaNkulunkulu nabanye bayakufisa ithuba ngizocela ukwehlela ngezansi bekhulu ngiyabonga.